beria nigo omoroberio bokoena na obokonyi bebirogo okia sabanto bali bamenyete amono bolema omoroberio nyarako kwariganiwa monabisi yo mumendere bwe county ya Kisii Doris Donya Toto nyarako bago gotuburanibwa amo n'abantu abo bakagere koba ebibago abo batamanyiri ase boigo banyarako bagusaria egati yebirogo na boigo banyarako bakutigara abantu chingoma chinga kichumego yo okwana nabarikini go Donya baga kwerera natago cyago tenena gose gotiga ko bwatuka obokoreribwo anende bwo gokonya abantu ase county ya Kisii na baga kurwaniwa asatere bunekerenga kya eno kwene kyabuna abamenyi be county ya Kisii nigo baminyire byana bwo kubanekeria amagendero chinga kichonsi nigabuliriyo bole ndigo tini wanene ime county ya Kisii na gutomonye muri kito Mildred Momanyi Omorobuli bw'obuteneri bw'abasubati ime county ya Kisii Omuske Doris Donya Aburi oyume kantebu na Donya Charity Mission ase aroberete kwena na ebirogo by'abantu bali bamenyete no bolema nigo onyara ko bago guturbanirwa n'abantu bakageire koba ebibago imeyanyakeyo ewodi ya Moticho ebunge ya South Mugrango emambe yelitukolya lero Daire twacha kwa na nebirogo nyakeyo people living abantu babwato bolema 90 konyora belikire so abantu aba 90 diri baisaransete nalichi kwerende chichiacha chi ebibago byachaka ko baminyoki bachaka gutagora chitenti cheto mawe zikaanza kurushwa though mimi kama mama county nimezoea hizo vitu za mawe kupigwa nimekuwa kama salamu mtu anakupangia alafu anarudi nyuma na security agencies wanajua hizi sio ni vitu hawajui na mimi siwezi lia tunapigwa guni zimkisi ni kama habari ya asubuhi unapangiwa vizuri sana ukwana nabaliki imeyeskuru ya nyakeyo DEP magayichi buraburu kwene kigwanigo Omuske Donya ayereire obuyabu morobeliyo ase balenge kubwatira nekinyagitali egati yabo tenwek eliokolikia omubarobwa abali bamete no bolema sasa uzuri kama leo vile tunatembeleana na hawa we partner with the tenwek wako na njia mzuri sana ya kusaidia kuregister ndio sababu tuliona if today this exercise would have been peaceful the 90 would be automatically been registered ingekuwa rahisi kwa hawaizi enda tena kuambiwa pay the 1000 for check up and all kind of stuff wa travel for a long distance kwenda huko KTRH penye wanapimiwa so I wanted to make the work easy for people living with disability iwe ni mimi mama county nakuja kwao nigo Omuske Donya alire eirabuna nachikoendera gukora emirimo imiye county ya Kisii na bali bonsi banyarako bakora amabayo asesemeyo niganyarako bagakubagikiria batirende turucho kwa batu abire toko complain mulembe to yosi ntoko batoko complain kera lituko what we can say umuntu yoko bange binte bigati gagendera ko bangaseki Donya tingo isaransa nyomba ngati ndiko kolega asio ko umuntu ngo sirenga pru igoncha ke gotama no nyendere na chake gakinyuete bobe because natembenga every constituency so maybe mtu anataka kuni discourage juu hizi mikutano zitaendelea kufanya kazi Kisii lazima nitaendelea kufanya asensemo yaye omukomanda bw'abanyanyimbo ase sub county yetago Laban Omol nigo ahenekiribuna abantu imbatigerwe chingoma abo ase abakagero babere babeko byara imbachwikigwa bose wekigambiro nagokonya ase obutuki bwaime since they were throwing stones I will not come up with a number but there is one who was hit by a stone. There are goons which are also well known within our area. But we managed to arrest some who are now in the cells, pending to be charged before court. Egati yabamenyi abaikirana asensemeyo eligokonywa na barobo nigo balenge na yaiga. Kuliri sasa hii ni maendeleo tungitaka yaendelee. Kwa hivyo sina mengi. Tafadhali mama Tonya asikupwe moyo na aendelee kufanya kazi hivyo hivyo. Twaminyokire n'abalemafu mugongo umwana ono beiro monene tindi kunyara komobereka lakini natemanya sawa tokonyire ntomanye tiko semambi nturanyore mama county yande na inda tokonyire ndi lakini asoko semeria nararora sara tokonye kuru gintu muneke ngekora sebire mama oyole ngokoro ware njite ntekeiga nero bare mbuo yakora arangiri gochi
Nkuripoteria Egetaseni kia Ndizi TV, reta liane Mildred Momanyi.